Woi, bang, larang nang rugi we. Aku lagi ke atas. Katanya copot. Yo orang kok pusing. Gak mau. Estetik lo. Kopinya di depan. Oke, 1, 2. Jalan sini ya, jalan ya. 1, 2. Sudah. Ketuane bulan yo kaya. Kopi apa? Sing ireng. Pas jengganget slow motion ya apa? Yo. Mosek video.
Namanya sahabat. Yo. Apa? Yo estetik kok. Kalau Jogja jangan lupa mampir pusat oleh-oleh. Oke? Oke. Oh, mantap bro.